antuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang
ngepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
Rumunin iraga ketemu Badak sing menyat balikin adi Bengelap yang aku renan Ningelan tingin tanggung jawab adi Nema kada beli setengah hati Kawin nang rasa ragu balikan adi Ngubarin bagiannya kalah Tresnane jalanin mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Kudiang marejani raga ketemu Di subane raga pada ada ningelahan Jujur balik dan hidayah Yang saang ragan adine Tanging beli masih Dan hidayah ngelahan adi Lihatan baline dua adi Ampurayang Tresnan itu sensi deket dudugan Ampurayang Nejani belilakan metilah Di hidup adine Bagiannya kalah Tresnane jalanin mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Kudiang marejani raga ketemu Subane raga pada ada ningelahan Jujur balik dan hidayah Yang saang ragan adine Dan beli masih Dan hidayah ngelahan adi Lihatan baline dua adi Tresnan itu sensi deket dudugan Ampurayang Nejani belilakan metilah Hidup adine
rasa sebab ngudi yang beli rasa yang ngejohan kenyaman itu bukan melena pelukan rasa yang baseng tulus sing merasa cinta sing merasa sayang setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan tingkah lakon beli mula berubah beli cara mangkeban ragan beli mula sing cara negelahan perhatian bemedikan mencoba tiang nanang nanging ngerasane suba sing nyidang setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan pantas keterusan yang suka melenan dia lakar ngelinglungan sudah setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan pantas keterusan yang suka melenan dia lakar ngelinglungan sudah matamu petang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas belinuturan rasa
tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati sang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli ada nang beli mati sang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena
ujuk ngajak beli lo. Dia stun dewek beli sing keren lo. Nek penting beli seken ngajak ilo. Lo denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Nek penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenah nganggon payasan. Nanging tresnan beli sujati kekening ilo. Pedek singkal dewek beli menduakan cinta no. Percaya jeken beli bias ton beli tunelu. Kuang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine beli dot nutang ngajumang adi di Facebook ngisi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo. Lo denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Nek penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenah nganggon payasan. Nanging tresnan beli sujati kekening ilo. Pedek singkal dewek beli menduakan cinta no. Percaya jeken beli bias ton beli tunelu. Kuang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine beli dot nutang ngajumang adi di Facebook ngisi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo. Rasa bahagia dikena hejani Mesanding ngajak nak luh Cegek buka adi
duh manis ne. Ane jani beli kalmu dia untuk tresnan beli kenadi tusing jetua dimunyi beli tusing nak wani nakal ane demen ngobrol tresna kadi rasa adi dogen sing ngidang nelahan. Jani bling rasean sekadira celan ratu kesaksian timpal-timpalan keluarga sami suksemai dayang midi sampun ngicenin pemargi bling ngajak adi ke Jangkepan dumo gilangkeun ngantos riwekasan. Ane jani beli kalmu dia untuk tresnan beli kenadi tusing jetua dimunyi beli tusing nak wani nakal ane demen ngobrol tresna kadi rasa adi dogen sing ngidang nelahan. Jani bling rasean sekadira celan ratu kesaksian timpal-timpalan keluarga sami suksemai dayang midi sampun ngicenin pemargi bling ngajak adi ke Jangkepan dumo gilangkeun ngantos riwekasan. Jani bling rasean sekadira celan ratu kesaksian timpal-timpalan keluarga sami suksemai dayang midi sampun ngicenin pemargi bling ngajak adi ke Jangkepan dumo gilangkeun ngantos riwekasan. Ulun padu kaya Tuai manang semahi Moga si domangku lak karya lampah aksamo tuno lan langku ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya
Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. No belok ke walau serado lambat lah mungkin suwe kelawam batu mangkiunang itu menadi jan panggul mandi mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Rasa salah kerasa yang tiang ni jani. Adi ngalanin hidup susah ngajak beli. Dadi kurenan anak tiwas tuah pegawai swasta. Singnya cara teken angan-angan reraman nadi. Anto sate angon beli beban di hati. Beli singnya cara mantun bapan adi besikan. Pegawai negeri masa depan ni mapan. Bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit. Enggalan elak beli ngajak matuan.
metalan. Yen mantune besikan satengah begagapan. Ampurayan pianak bapa juang nak tiwas. Dan manut napi sane ke arepan. Ampurang tiang ampurayan. Mau giring panu madiane neliana. Adi singguin kecunduk ngajak beli. Untuk sate angon beli beban di hati. Beli singa cara mantun bapan ade besikan. Pegawai negeri masa depan mapan. Bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit. Enggalan elak beli ngajak matuani. Sebilang mule jok pragat metalan. Yen mantune besikan satengah begagapan. Ampurayan pianak bapa juang nak tiwas. Dan manut napi sane ke arepan. Ampurang tiang ampurayan. Mau giring panu madiane neliana. Adi singguin kecunduk ngajak beli. Pasan dirurungi kaja kelo. Kabil-bil tiang nakoni. Ketemu ngajak matua buong. Nepi dan tiang biasa mecepatan. Nanging aneh jani tiang merasa elek sebilang ketemu. Tidan tiang saja dan saling tresnahi. Ngajak ilo piana meme. Nanging kerasa sing taenado. Mire bulian pepina nu pada cenik. Jalaran pegate ulian pada cemburu. Nising mealasan
ne sayangin tiang sapang masa lalu ngiring saling acepang pada kiraga sami bahagia. Saja dan saling tresnahi ngajak ilo piana meme nanging kerasa sing ta enado mire bulian pepina nu pada jenik jalaran pegate ulian pada cemburu nising mealasan ngiraga memantu mematwa nanging lu tetap ragam mesewitra semaya tiang jalin lo pianak memene ane jani tiang sampun ngelak keluarga ngapianak kuranan ne sangat tresna ne sayangin tiang sapang masa lalu ngiring saling acepang pada kiraga sami bahagia. Bati semetinakan tatkala nepukin nyama brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi kecak rasa nepuken adi merurakaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pesirafane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makejangeleng kakal nyirama layon adi belilan pianake nyaku panglima nyembang cepang pemargen adine
pramekawi. Sonan beling ojo kamar adi, kecaket rasa nepuken nadi meruro kaman, buka anak ke budo blingelingin layon adi, ingatkan dan tugasnya adi meurip sing pati belikan raga nadi. Di pesirapane beli nyangkutan ayong adi neseng tahan nunggu adi duga se belilan kana kenya ku pangiman nyambangan cepat pemargin adine mogi adi pole genane becek katrima yang sisen idayan pramekawi. Katrima ring sisen idaya pramekawi. Sing kerasa kalahi terus menjalan Monto mekelone irages tata bareng-bareng Sat maka timpal biasa Sesai iraga ketemu Sesai iraga mecapatan Mekada mentik sayang beline rindu kapin adi Tu sing sida tiang masih menambakin rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang ketujuh adi kal sakit hati
Nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli, yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang. Rasa tresna tu sing sidegelan. Tu sing sida tiang masih menambakin rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang. Ketujuh ring ragan beli ya diastun tiang benawang beli sube ada nengelahang tu sing jengidang tiang mogbogin kena tiangi. Ina yang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati. Nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli, yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang. Rasa tresna tu sing sidegelan. Ina yang ja adi buen ngenah-ngenahin bali takut ken ragan adi kal sakit hati. Nanging tiang takut yening kehilangan ragan beli, yening sobat kegalah nih beli ngalahin tiang. Rasa tresna tu sing sidegelan. Rasa tresna tu sing sidegelan. asmara ketemu raga nadi, beli subeng ngerasa yang getar di hati. Nanging beli takut ngorahang ke nadi, takut yen misalnya beli boya selera di kangguang beli mendem malu di hati. Sumpah pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi tresna sujati. Diolas Adi desang saya kan beli.
Kiragana pangsalang betara beli bani sujati beli nak mula sayang kenadi dia stunti dan beli ke ucap lebowi daging spesial buat Adi Tresna Sujati Dilos Adi desang saya kan beli Legalian di hatin beli nejani Adi nerima tresnan beli Adi orang masih demen tekan beli Suksma Adi sayang Adi tulus Legalian di hatin beli nejani Adi nerima tresnan beli Adi orang masih demen tekan beli Suksma Adi sayang Adi tulus Beli menjanji Beli menjanji Beli menjanji Lalu Satya Kiragana di Dan apa tagih kal belian Ulian susuk uling arsoplan restoran Lu ke salon beli macaki bererongan Apa tagih asal bisa gen ngorang Nanging jani geri pulian keadaan Jiwa dagang meronta besuk dadakan Mobil nepidan say-say ngabe wisatawan Jani meririk di jalan ngabe dagangan Ipi dan sing taen tuyo Janinya ajak mendagang telu Kesebut lu nak mekejang padu Bidannya dilmagai di kantoran Jani dekil uyak meabian Dema sesalan dua pangidang bertahan Daje ekonomi ne buin normal Lan ke salon pulang buin perawatan
dagang meronta pesu dadagan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidannya til magai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan rumah daje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidannya til magai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan rumah daje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan Dadi hati nyai nyakitin beli disubani nyai menang namuni ngày nang beli ni jani menyakit hati ulian solan nyai buka kekene kaluliang yen kene dan soladine ulian beli sing tan kapining ragana di ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi uliana di ngememel sebilang wai ngidangnya kenanging lo sing
ngememel sebilang wai panak selagma pelayanan kasige tilo apang nengaleng ngai nang gede-gede basang adi ngememel sebilang semengang Makita ngelante kurnan nangingan toba ada ukomne sesaingan di patroli sing dadi ngelante kepana istri nadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi Uliana di ngememel sebilang wai Ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi Uliana di ngememel sebilang wai ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk Ampurayang dewe ketiang kisah mangkin bakat tuturang ngelah tunangan di dunia maya ajak cara siluman awalnya kenalan tiang di Facebook ulian nge-like ngomenin postingan lantas messengeran WA saling perhatian bilang awai ngai kena he uyang makita tiang mengelang kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan kapok yang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin cara syahrini foto mebikini ternyata ceki kulian aplikasi ane mokohnya kada dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri kenalan tiang di Facebook ulian nge-like ngomenin postingan lantas messengeran WA
saling perhatian bilang wai ngai kena he uyang makita tiang mengelang kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan mekasiap kaget yang aget sing lah riwayat jantungan kapok yang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin cara syahrini foto membikini ternyata ceki kulian aplikasi ane mokohnya kata dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri mekasiap kaget yang aget sing lah riwayat jantungan kapok yang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin ne cara syahrini foto membikini ternyata ceki kulian aplikasi ane mokohnya kata dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri Kutus tiban raga super dalanan mekurena suka duka yang sebar pahit manis tain kerasaian langgeng ni harapan pangstata sejalan anut hadung kanti kewekasan ilung jegek sayang gunan beli ni paling sayangan desainya betang yen aja kewang pangsing kanti iraga mengiyakan pagahang ras titik lan setat tebaki rinyang widi lan sesuna sembah syukur rengi dalam luhur sampun sida ledang ngemi jaya putra putri ni hati sujati lan pemagi becik kadi ni abdian sepan tekan kenaan doi gede imade miwa mioma sat mata
dan di kelantingan pica utama melekat mekudana. Jengek sayang kunan beli ni paling sayangan desainya betang yen aja kewang pangsing kanti iraga mengiyakan Padahang ras titik lan setat tebaki rinyang widi lan sesuna sembah syukur rengi dalam luhur sampun sidat ledang ngemicaya putra putri nihati sujati lan pemargi becik kadi ne apian dong rasa pan tegarang kenaan dong igate imade miwa minyoma saat mekekal dan di kelantingan pica utama melekat mekurena.